खुंगा बार्टी अल आसाम कालार फाइट चेम्पियनशिप 2022 दिनैनिफ्राय दतमायाव जागायजेनबाय। बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय बायदिनो देग्लाय बोसोरावबो दिनैनिफ्राय जागायनानै सानथामनि हाबाफारिजों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमायाव खुंगा बार्टी अल आसाम कालार फाइट चेम्पियनशिप 2022 खौ खुंफुंनाय जायो। क'क्राझार जिल्ला आरो दतमा दालाइसा कालार फाइट कमिटिनि बानजायनायाव बे खुंगा बार्टी अल आसाम कालार फाइट चेम्पियनशिप 2022 खौ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमानि DSA इनडोर स्टेडियामाव मेहेरगोनाङै खुंफुंनाय जायो। दिनै गिबि सानाव अल आसाम कालार फाइट एसोसिएशननि गायनेतारि बाबु खाननि फिरफिला बिरहोनायनिफ्राय जागायनानै मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारियाबो जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि बे बादायलायनायाव रायजोनि गासै 28 जिल्लानि गेलेगिरिफ्रा बाहागो लाफैनो हादों। गुबुन फारसेथिं बे बादायलायनायखौ दिनै दतमा बियाबनि TC LCC मासिगिरि जत्रिन्द्र ब्रह्म बिथाङा बेखेवनानै होयो। बेखौथ' जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कालार फाइट एसोसिएशन आरो दतमा इउनिट कमिटिजों जोङो नैबे बार्टी कालार फाइट चेम्पियनशिपखौ खुंदों। सानफैनि हाबाफारि बियो मैयानिफ्राय रिसेपसन जानानै नोङो दिनै जागायजेनबाय। जोंना बे 6 थारिखसिम थागोन आरो। मोनबेसे डिस्ट्रिक्टनि बाहागो लादों? बहाय दा जोंना आसाम सेक्रेटारिया बुंलांखाबाय, बहाय 28टा डिस्ट्रिक्टआ बाहागो लादों आरो बहाय गासै 400 प्लेयार्सफ्रा दं आरो। बे गेलेनायनि सोमोन्दै गोबां रायजो राजाफ्रा मिथिया, मा बुंगोन? दा बे खोथाखौबो जोंना आसाम सेक्रेटारिया दासो बुंलांखांबाय। दा बे खेलाया 3000 साल फुराना गेम। दा जों बे गेमखौ मिन्थिनोबा जोङो नैबे जोंजोंबो एसे जगाजग लालायोबा एसे मोजां जागौ होननानै आङो नैबे निउस चेनेलनि गेजेरजों खावलायहरनाय थाहैबाय। मा मा सुबिदा दं बे गेलेनायाव? बे गेलेनायाव जोंहा दा आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायथ' थांनाय इयार्सआव गभर्नमेन्टनि जब मोननानै फैबाय आरो दा आसाम गभर्नमेन्टआ बे सुबिदाखौ होगासिनो दं जोंनो। गासैबो सुबिदाखौ नेसनेल गेमाव थांबा होजोबो आरो बेवहाय सार्भिसनिबो सुबिदाखौ होनानै होयो आरो आसाम गभर्नमेन्टआ। बेसेबां जन गेलेगिरिफ्रा बाहागो लादों नोंथांमोननि मिथिनायाव? दाथ' बेवहाय 400। আমাৰ 5th অল আসাম কালাৰিপাইটো চেম্পিয়নশ্বিপ চলি আছে আৰু আমাৰ কালাৰিপাইটো এছ'চিয়েশ্যনৰ আণ্ডাৰ ছুপাৰভাইজাৰত আমাৰ কালাৰিপাইটো এছ'চিয়েশ্যন কোকৰাঝাৰে এইটো অৰ্গেনাইজ কৰিছে। তেওঁলোকৰ লগত ইউনিট কমিটি আৰু কোকৰাঝাৰ বুলি এনেকুৱা কমিটি, তেওঁলোকে অৰ্গেনাইজিং কমিটি আছে। তো তেওঁলোকৰ উদ্যোগত এই খেলটো মানে খুব ধুনীয়া কৰি আজি পৰিচালনা কৰি আছে। আজি অপেনিং খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ হৈছে। কিমান দিনত হ'ব? এইটো আপোনাৰ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। একচুৱেলি 3 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, 6 এপ্ৰিললৈকে হ'ব। কিমান ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা পাৰ্টিচিপেট কৰিছে? 28 ডিষ্ট্ৰিক্ট আহিছে। অলমষ্ট আমাৰ 400 মান ষ্টুডেণ্ট হৈছে। এই বছৰ এই অঞ্চলৰ লগত মেইন উদ্দেশ্যটো কি আছে? মেইন উদ্দেশ্য আছে যে আপোনালোকৰ এইবাৰ 38 নেশ্যনেল গেমছত আপোনালোকৰ কোকৰাঝাৰৰ পৰা দতমাৰ পৰাই যি লৱ কুমাৰ ব্ৰহ্মই এইবাৰ ব্ৰঞ্জৰ মেডেল পালে। তো আমাৰ উদ্দেশ্য সেইটোৱে যে আপোনালোকৰ ইয়াতে খুব কষ্ট কৰি আছে ল'ৰা ছোৱালীয়ে, খুব ভাল এটা প্লেটফৰ্ম পাব। আমি আশা কৰোঁ যে আগন্তুক যিবোৰ খেল আছে, খেলো ইণ্ডিয়া হওক বা আপোনাৰ নেশ্যনেল গেম যিটো এইবাৰ মেঘালয়ত হ'ব গৈ আছে, তাতেও এই কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ল'ৰা ছোৱালীত অসম টীমত হয় অসমক ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ কৰক, সেই আমাৰ উদ্দেশ্য। সেইকাৰণে আমি এই প্লেটফৰ্মটো ইয়াতে কৰাৰ আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য সেইটোৱে। বহুত ৰাইজে গম নাপায়, এইটো কি ক'ব? কালাৰিপাইটো একচুৱেলি আপোনাৰ আজিৰ পৰা 3000 বছৰ আগৰ পুৰণা আমাৰ ভাৰতীয় খেল। কেৰালাত এইটো খেলবিধ উদ্ভৱ হৈছিলে আৰু 2015ত ভাৰত চৰকাৰে ইয়াক অফিচিয়েলি স্বীকৃতি দিছে। আৰু এতিয়া আমাৰ অসমত নৰ্থ ইষ্টত এই খেলবিধ প্ৰসাৰ হৈছে। ভাৰতৰ মোটামুটি আপোনাৰ 28 ষ্টেটে পাৰ্টিচিপেট কৰি আছে। তো খুব ধুনীয়া কৰি শ্ল'লি হৈছেও যদিও এতিয়া আজিৰ ডেটত খুব ধুনীয়া প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ চলি আছে।
Here we go.